kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagawid mo gaya man day di amara, ngam awampay mo naramanak. Anya ti konam, Jovelyn, bakit? Nagawi din ni Mara akasinsin ko, nga maawampay na ramanak kunak. Ay nawaw, saan nagabrud ti kasinsin mo, tapno adda ilibre na kada tayo? Kadagiti amamok nga OFW, kat isula ang tikas jay, Rafael. Anya kung maitakin ka? Sana mabalin ada kayo tag-desisyon, no anya ti pangigastusan na iti kwartana? Saan ang mabindisyon ng tikas jay aklas iti tao lakay? Ay nawaw, Diyos kaya, tapno amum ti mapaspasamak, bakit? Ay na, Rafael, uray pupuutam. Saan ang mabindisyonan dagiti tao nga imot? Apay nga rod ang nagprogreso ti biyag damara ita, no saan daan na bindisyonan? Ay na, italaang day talakay. Dumteng to ti aldaw day di amara. Diyak amukin ka, bakit? Awan laang tinaramanam, nagadumot nga ibagbagam. Nagawid mo gaya mo ti OFW akasinsin mo si ka Jubiline. Idi pa'y napalabas alawas anana. Nagawid nga maawampay na ramanak. Anya, Uray biskwit la kumano iso. Awampay. nagtip-tipid siguro Ti damag kuide ka narigat ka no ti trabaho na ijay abroad. Kinaimo na laki di dayjay nana. Gaputan nag-abroad, panunutom mo nga adot kwarta na. Ay basta. Saan nga min ati kasinsin ko ti pagsaritaan ta nana? Ay nadakas mo nga men ti rumrumwari tingiwat mo. Huston nana. Jak kayat amakangag iti anyaman amay papan iti kasinsin ko nga ex-OFW a feeling back na. Ay nawaw. Unaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Mara, kasinsin. Si kakit dimot kasinsin Jovelyn. Kaano ngay nga ilibre na kasinsen? Sipod na gawid ka kaawampay na ramanak. Ha? Ilibre nak mo't tapno maramanak ti bunga ti sakripisyong ije abroad. Ay, kwa kasinsin. Maditi agim imot kasinsen. Ibagbaga kon. Saan ang mabindisyonan ti tao nga imot? Sige. Ilibre ka, tapno awan maibagbagam kanya kasinsin. Kaano nga raod? Agpasyudad ka inton Lunes, saan ka di? Wan, adda ilakad ko a papeles. No kasta nga rod, mang restaurant ta ijay syudad inton Lunes. Ilibre ka. Kasta Iparaman nyo mo, tinagbanugan nyo. Agrubwata kon, Rafael, lakay. Ay nawaw, di ka pa imot namigat, bakit? Saanan akasapulan, lakay. Ang mga numabisinan kay Jay, sigurado apila manin. Saanan ta ilibre nak ti kasinsin ko. Ingkari na amang restaurant kami ita. Asino akasinsin mo? Asino kumapay ngay, ti kasinsin ko nga ex-OFW ni Mara. Anya? Sigurado nga adu ti kwartana dayjay. Nagpalibre ka siguro kenkwanan niya. Ay nawaw, italaang matmanan lakay. Awan ti babain mo ang mga arami di tikasta. Urayam ti itida San kat asikat agdaw-dawat kalakwada. Nakababain ko nakmanin. Anya ko mati nakababaing, kat kasinsin ko mo dayjay. Ay na, magusto ak launay ti restaurant anang ipanam kanya kasinsin Mara. Nasaya at mat no kasta kasinsin Jovelyn. Nanginan samat ti makan ditoy. Sakto lang. At ti menuda. Agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Si kalatan ti umuna nga agpili kasinsin. Amo ko no anya ti order ko. Kasta ka day? Kat anya ti kayat mo akanan dita. Ibagam tap no maka-order tamatan. Daytoy latan kasinsin. Kan daytoy pay. Daytoy pay gayam.
Di talo ti order mo. Wen kasinsin. Kaya't ko aramanan amin, ngam day tatalupay laang. Intun sumarunon ton ti dadduma. Di mon samot ka ba ilan nga ibusan ti order mo kasinsin? Wen nga rod kasinsin. Nabsuga matan. I-take out mo latan Ibagak iti staff tay supot na. Ni, saanan kasinsin si kakik dimot? Di mo kaya't nga iyawid dayta kasinsin? Saanan kasinsin? Awan mo laang mga iyay balay. No di mo kaya't siyaklatan ti mangi take out kasinsin. Sayang mo dayta. I-take out na pay laang ngamin. Anya ti kunam kasinsin? Ti kunak, mayat no i-take out mo. Para iti aso ni uncle. Iraman kumutin nga i-take out dagiti tulang ti manok. Sigurado ka kadi kasinsin? Wen kasinsin. Sayang mo't dayta no ibati talaang kat nabayadan mo. Okay. Si kalatang haruden at imang i-take out. Si katimang iyawid, tano siya, sa anak ang mahilig iti-take out kasinsin. At daing take out ko ama kantatang. Ha? Nang restaurant kami kan kasinsin Jovelyn itay. Kat saan mi ana ibos. Iso nga in take out kun agraman dagiti tulang. Para kadagiti aso yung. Kasta at timayat anak kaw. Sayang mate, no ibasura da lang dyan. Agraman ti in-order ni kasinsin Jovelyn asaan na ana ibos. Inyawid kumutan tatang. Impatik out mo kumamot kinkwana. Sayang mate. Imbagak mo't kan kwa na. Ngam di na ngarod kayat tatang. Anya? Saan ka no ang mahilig iti take out? Kat gapot na masayangan ak unay iti binayadak. In take out kulatan. Tinapateg kitsan anarugay. Saan tatang? Saan to pa'y anakot ko ti tamaysa? Mabalin pa'y amakanday ta. Jay daduma para matan iti aso atarakan nyo. Hay na, jak amo akas jay gayam ti kasinsin ko nga XOFW lakay. Apay, mate? Nang restaurant kami nga rod itay, Kahit? in-take out na tinabati ang makan lakay. Ay, nawaw. Day talagang gayam kat. Intun sumaruno, sa anak ko na sumurot kang kwa na lakay. Nakababain ti kas jay nga aramid na. Ay, nawaw. Anya tinakababa inuintik out na timakan anabati yo. Kat binayadan na mo't dayjay bakit? Hay na, inraman na nga in-take out dagiti tultulang lakay. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabain naklaunay. Tas si kapay laang nga awan makukwarta na ti kasta. Agbain ka mamut bakit? Anya jay nadamag ka. Nagpalibri ka kano iti kasinsin mo, Joveline. Wen nana, in libridak iti may sa restaurant ijay syudad. Ngam kas jay mo ti inaramid na. Ay nawaw. Anya tinaramid na. Kasta unay tibain ko kadagiti padami a customer ta in take out nakit din tinabati ang makan. Agraman to lang nana. Day talaan. Wen, Ay na, awan mo't makita kadakas iti inaramid na. nakababain nga raw ta in take out na paylaang. Di nakit di imbati ijay. Ay na, tapno ibagakan ka. Saan ang nakababa inti mangi take out? Nang runa no binayadam mo. Lumabasak pa'y, Uncle Orley. Dumagas ka ba atag kapita ka na kan? Ay na wow, saanan, Uncle? Umay kaki din. At dani kasinsin mo mare ti kusina. Madama ti panagkapi na. Saanan, Uncle? Ada nga lakad ko ita, agdardarasak. Kasta ka de. O sige, hinton ba minsan tulaangan? Wen, Uncle, umayak to makikapinukwa. Agpatuloy akon. Agan-anad ka kanakaan. Asino jay kinasarita yu itay tatang? Di kasinsin mo Jovelyn anak kaw. Apay ni kasinsin Jovelyn. Anya timay na imbaga. Ewan mo't kit day. Limabas lang. Iso nga inayabak nga agkape. Ngam di na mo't kayat. Adda siguro lakad na tatang. Tinaibagam kanyak idikalman. Kit ng restaurant kayo adwa. Wan mo tatang. Ang mga mitnod na tinaisawang mo, adi na nagustuhan. Ni, awan mo tiamok tatang. Sigurado ka? Wan tatang. Agan anadak mo't. Sa anak akas kadagiti dadduma dita. Nga oray na sakit kat isawang dalat ta. Nasaya at might no kasta.
Kung naklakid din, at di yung nagkinawatan iti kasinsin mo. Iso adi na kaya't ti makikapit. Asino di kinasaritam, Rafael Lakay? Ni Tata Romeo mat dayjay, Anya ti imay na imbaga. agpapaskanda ka no Sabado. Imbitado tayaw. Wain, iso ti imay na imbaga kanya. Ay nawaw, nagsya atin no kasta. Malanitan man ang tibibig no kwa. Sigurado daytan, bakit? Talo adadakkel ababoy ka no ti partyenda. Ay nawaw, nagadun Lakay. Iso mapanta, tapno makaraman tamot Libre gid di ka. Wan Lakay, mapantaadwa. Ay nawaw, apay nga imbasuram tinabati a karne kasinsin Jovelyn. Adda ka di parikot? Sayang mo't day di kasinsin. At damat supot ko dito eh. Ah, jak among adagayam supot mo dita. Inton sumaruno, di mo basta ibasbasura. Sayang timakan. No kayat mo, di alaak, tas sikat imang iyawid. Wanin ano di mo kayat nga iyawin. Una yun dahito nga XOFW. Mahilig iti take out. Kaslag bibisin mo. Adda ka di bagbagam kasinsin? Ti kunak, isaganam ti supot mo. Taalaak ti imbasurak akarnino kayat mo nga iyawid. Madlaw mo't amasayangan kalaunay ngamin. Wan ata sayang mo't nga agpayso no maibasura laang kasinsin. At iti karni nga inyawid ko bakay. Ibatim dita ta ipritok inton madamdama. Si Kangay, awan inyawid mo? Awan Lakay. Ay nawa, amang ano basura manayin. Imbasurak, ngam inalak mo laang tamasayangan mo ni Mara. Inted ko kang kwana. Na, agin babak ng kaman ngaminan bakit? Anya nga rod ti kayat mo nga aramidag? Ibulsak ti karne? Ay na, nakababain Lakay. Isuan na pan kay Jay, tapno makipangan bakit? Anya ko matipagbainam. Tapno ibagak kang ka, sa anak akas iti kasinsin ko ang mahilig iti take out. No sino pa'y awanan, isupay agin babak nang. Nakababain launay ta arami da kasta bakit? Nagawid kay mo't anasa pa idi nagpapaskenda rumyaw. Wan ata sa anak a komportable iti kaduak nana. Ay, anya ti kayat mo asawan. Sumurot-surot to mangamin ni Mara a kasinsin ko. Tanya nga iti parikot ijay. Nakababain ata imbulsa na ti karni nga in take out na. Ay nawaw. Uray siyak mo, at inyawid ko akarnay. Ay na, no siyak, saan ko amaramid ti kasta na nasabit. Anya, Nakababain launay kadagiti tattao a makakitkita. Sapay XOFW dayjay nana. Ipagarup ti kaduan abak nang dayjay akasinsin ko. Ti dida mo kat mahilig dayjay iti take out. day nga ugalim tinakababaeng Jubiline. Ay nawaw ka. Anya tigata nga Mara. Sa anak agumatang na nasabet. Anya ngay nga raw. At dala kayat ko asaludsuden kada kayo nana. Anya ngay day tanakaw. Adda ka di inyawid yu akarne, idi nagpapaskanda tatarom yun, nana. Ay wan, adda Adda in take out ko, tadyak mo't na bailan nga ibusan. Saan mo't adakas ti kasjay, saan ka di, nana? Saan tayo mo't atinakaw, dayjay? Kasanumot nga min, nana. Nagaduti sa uti kasinsin ko. Ni Jubilin ka di manan. Wala na. Imbasura na ti karne asaan na ibos. Idiin nalak. Istoryaan nakit din iti sabali a tao. Ay talaga mo dayjay a babae. Di na amaw nga isaw tinakababain iti kastangar aramidan na. Nasayaat mo ta nakaring kan bakit? Apay ka di Lakay. Ada bisitam, Ay nawaw, asino ti bisitak? ni kasinsin mo Mara. Ada kano tinapatag nga ibaganageng ka. Anya ka numanan? Mapan kay ti salas at agsarita kayo. Ay nawaw, pinastrak mo. Un ata kasinsin mo madayjay. Ay unay kan, kumkumpurmi mo ti paspastrakam dito'y balay. Adda siguro ti basol mo kenkwana, iso akas lamadanagan kalaunay. Ibagam iti day ta Amara, ama ditiriknak. Rumor kagit din. Adda laeng kano tinapatag nga ibaganagen ka. Sikam gayam ti bisita kasinsen, Siyak nga rod kasinsin. anya ti gagaram.
Imayak ta napatagtibagakan ka. Ay na, makapadanag ka mo kasinsin. Anya ti ibagam aya. Mabalin ka di, adinak ibabain kadagiti kalugaran tayo. Ay nawaw. Saan mo't kasinsin? Ay nadi kan agulbud. Istoryaam kano kadagiti kalugaran tayo ang mahiligak iti take out. Ah, dayjay ka day. Saan adakas ti mangi take outan niya? Saan mo't kasinsin? Apay nga rod anadamag ko akas taunay kano ti katawam tunggal istoryaan na. Nay, saan mo't kasinsin? Ay nakasinsin di kan aglibak. Wano kayat mo nga ayabak ti witness tagsasarita tayo. Ah, ay kwa. Saanan akasapulan kasinsin? Siyak ti ayan ti bidot kasinsin. Pasensya kan Sorry. No kabain mo ti mangi take out, di na kam iramraman. Taligal mo ter aramidan mi. No sika, kat di ka masayangan iti makan, di na kam iramraman iti istorya. Naawatam? Uwan kasinsin. Agpapadatay lang arudon ang mamirmiraot, agin babak ng kapay lang amin. Una yun ay ati kasta. Agbalbaliw ka man kasinsin. Ay nawaw! Di mo sayangan ti makan numabain ka amang i-take out. Ikam iti patag ti tunggal bendisyon a mauawat mo. Tapno ad-adda a paraburan na kapay ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awag ka lang nga awag, Rachel. Apay ka di aya. Kaanong agpabagyo ka manang Ivy? Apay ko ma. Agpagatang ako maitiagas ko manang. Naibus nga mintila ko day di sentro. Sa anak mo't amabalin nga agbiyahe iti adayo. Sa anak nga agpabagyo ita, tamad itirik na. Mang tedak iti pagpletem, kan ikang ka iti gungunam manang. Ay nawaw, ikan ka iti gunggunam kunana. Intun kon, kurang titid ni. Hello manang, mang mangagnak ka di pay? Wan, mangmangag ka. Ngam awan ti kastak nga biyahe. Nasakit ti ulo. Kasta aya? Wan, ano samlaangan nga ipawit iti sabali. Okay, sige nga rod manang, katagyaman na ka. Sige, ida po akong ti cellphone, tagi na naakmatan. Ay, una yun. Siyak pa'y laang ti ibaon na agumatang iti agas na. Apay mo't akas na titratong iti kamsat mo, Ivy. Una, ta ibaon nakit din nga agpabagyo. Ano sama? Isumot lang awan taramidam ita. Sigurado nga agas na ti pagatang na. Ay nawaw, siyak pa'y laang ti bannugan day ya tao. Ay nawaw, apay akas na ti panagsasaom. Kat kabsat mo day jay. Masadutak nga rod nga agbiyahe. No adda ipagatang na, mabalin mo't nga ipawit na latan iti sabali. Nagado ti mabalin apag ipawitan na di tano kayat na. Unay kan bakit? Amom nga datirikrik na hindi kabsat mo. Ay nalakay maturugak laangan no awan aramide. Iti anya aga po ngagpabagyo ah. Imbes at tulungan ti kabsat mo, kastapay lang ti sawang mo. Ibagampay ang masakit ka, nung saan mo tapod mo. Masapol nga agrasunak ah, tapno di na ipilit ti kayat na. Aguli magkan si ka Diyos, di nak disturbon ta kayat ko ti maturog. Kita aman, no usto, dagiti agas sa ginatang ko, Rachel, kaanakad.
Ay na, agyaman na klaunay, Uncle Fredo. Awan agyaman na, kanakan. Gusto laang tiginatang yu, Uncle. Katagyaman nakmanan Ang pakanak nga rudan kanakan. Sigurado nga urayan na kon ni Ante Midi Balay. Ay, mabit lang, Uncle. Ay, ne, enda ka di pa ipagam. Alaan nyo daytoy, Uncle Fredo. Ay, ne, ay, dawaw. Kamuti ba't data? Wen, in-order ko kanina na si Mang. Ay, saanan kanakan. Sa anak mo't adumaw dawat, itingong ko nak. Alaan nyo kit din, Uncle. Naimbag laang nga ikapiyo ka ni Auntie Maylin. Di kay madanagan, ta in-order ko daytoy para kada kayo, Uncle. Imawag ka manan? Apay ka di aya? Ay, kwa manang. Amangan ko nak no saan ka abisi ita. No sa anak abise? Apay? Agpalaba ako mamanang. Awan mo't ngamin ti dadto maamabalin ko atang danan. Adamat kit di ati washing machine. Saan ka amarigatan, manang? Ah? Ay, kwa. Ala, pasensya ka na. Nga magtrangkaso akmutan. Diyak ka ba ulang taglaba? Ay nawaw. Apay akasta ka, manang. Tunggal agpatulong akin ka kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga rod na tao. Tangdanan ka mat, manang. Ay, nawaw. Nagsasao, kasladakkel tititid na tangdan ko. Kurang tupay tiintid na kanyak idi. Nagalulakit di arason mo, Ivy. Ah, apay man yan. Tunggal umawag ti kabsat mo. Ibagam amasakit ka nga uray saan mo. Una, tadyak kayat nga ibabaom nakday di a Rachel. Anya laeng mo di tulungan ti kabsat mo. Nalakalaeng taglaba ta dati washing machine na. Saan ka marigatan amang igalgal? Una, ngam kasanungay no sa nga gasutlaang tiitid na atangdan ko. Ay nawaw. Pagyamanam lata. Jay tagduma, tulong mo matenggan ko na. Oh, dilugi akmat no kasta ti aramida. Amumot nga adda ti aga sa tuntumaran ti kabsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Oh, imposible ah. Dakkel ti urnong dayjay lakay. Ita kasapulan na ti tulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumit no si katag kasapulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kabsat mo? No kayat mo, di si kanti tumulong. Si kati mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagam. Adda ka kadidita balayo, Auntie Maylin? Wan, adda ak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalaba ak kuma, Auntie. Awan mo't ngamin daddo maapagpatulungak, Auntie. Ay katun kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw nga aglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamot kit diti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa ak tong arod ang mapanditain ton bigat. Ay na, agyaman na klaunay, Auntie. O sige nga rod, orayan kayo nga orayan inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyugak tumutlaang itinateng para ken ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat ngamin iti kabsat ko kat kanayon nga darikrik naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo Lakay. Anya ti haramida medjay, bakit? Ilabaak ka no ti kaanakan ta. Ay, dawaw. Di IB akabsat na gay. Inawagan na ka no, ngam addan samot rikrik naan ni Ivy. Ang darikrik na anda. Kahit nun nalabasa kit istor ni Bebang inirabi. Ang bidbidyo okay na nga kukumaray. Ay, jak amo alakay. Ay, kasya'y ayak ti ang darikrik na anda. Aw. Narigat ti agsasaunod at dumalakay. Ay, talaga laki ide. Hindi na kayo't atulungan ti kabsat na. Iso ka na yung ganda ti rason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman na klaunay, Auntie Maylin. Awan na nyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanon, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Mala, agmerienda tangarod adwa. Wen nga min Ay wen gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta ang mga numalipatak. Ah,
Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, ante. Ay, nasaanan ka, anakan. Igatang mo ki iti agas mo. At dapay mat nabati para iti agas ko, ante. Saanan kunak mo't? Di kay kadi madanagan, ante. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta matan ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud lakay. Ay, sapay la kuma. Taking pagmatay. Wen nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagngingi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamat no saan akas jay ti kabsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasit gan. Kasadot na ti tumulong iti kabsat na. Di na panunutan nga amangan no dumteng to ti aldaw nga isumot ti agkasapulan. Kay kunada nga round, what comes around, goes around. Mala, ditan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigat yo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam dayta Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Pudnaw? Wan, Auntie. Kabailak manan ti ag trabaho. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wan nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrab-trabahwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wan tanasing patibus ko, Auntie. Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na ta nakasuble, iti sigod, nagubraan na ide. Wen nga rod lakay. Nasingpet ka no tibus na. Ay usto tapno makaordong pa nun. Naibusamat tan ti savings na. Sigurado day talakay. Nang runa pa ikat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay, gayang bagay. Naranaak ni Ivy, iti sentro itay. Kahit, At dati kasarsarita na. anya, Imutaan iti 5-6, bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin mat nga medyo kasarsarita na. Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta. Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Ngumnay, di mo latandak da kamaten ken Rachel ti may papan iti panagvid-video o kiti kabsat na. Tamangan no agsakit tinakam na. Muna mat, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kingkwana. Anya, Asino ti mawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apaan na. Asino tayo jay kunak? Apay adi ka makasungbat. Ay, kwa, awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay amasapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa'y asumungbat. Ay, nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day tano patyan nakwen no saan. Amangan mo't no datilim-limod mo kanyak. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ay adda Awan trabaho na ita. Nasayaat mat nga rod no kasta, auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Wa, umutang ako may ti kwarta na. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay kasta ti reaksyon nyo, auntie. Ay, ay, awan mo't kit de.
Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ka. Ay nawaw, sigurado daytan anti. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwarta na dayjay. Anya ti ibaga, manang. Pautangan na kumapayla ang ading ko. Ay nawaw, pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka, manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wan ngam addamat ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag sa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay amaamon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam una abayadan ti utang ko, manang. Awan ti may pabulod ko akwarta ken ka. Ay nawaw, narigat ka magayam amaasitgan. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom kanyak. Kat nusi ka ti nagrigat amasitgan. Idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana itad ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanya? Pinabuludan nakakadimo laang ti kabsat mo. Saan anti? Narigat amaasitgan na di Rachel. Tinaibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Ha! Talaga laang kit di nga imot na di babae Ay ndawaw. Apay akasta ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matanti. Nagrigat amaasitgan na di Rachel. Saan amabutang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matanti. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaom. Nalipatam samot nga idi agkasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka. Uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam, Iti ayan ti gayam ko. limabasak itayan ni Jonah itay, kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang aya ti gayam ko. Apay na pudot ti ulong. Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sapol ama amuam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amatay. Agong ungot ka nga awan ti makagapaw. Adda ka no utang ni manang, asaan nga amo nila kay na, anti. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita kan ka. Dayta di ibagbaga ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi na minsan. Madanagan dayjay, anti. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na, ta saan mo pinautangan? Ay, wan nga rod Narigat ka amasitgan kun kunanapay kanyak, anti. Ay una yung tikabsat mo, managing bubukod talaga. Naibagayo pa'y, anti. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumot nagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso ka anakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakes ngar aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti pudnukan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanyak. Wan, pudno lang ka basol day di Rachel. Apay apabasulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang tad ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko man day tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasitgan day di babae. Kalukwan. Sikatim mutang, ngam ti kabsat mo kit din, di ba basulam? Ay basta, basol na. Inga kit di makipurdiya, tapno makabayag kay iti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta, tasan ko nga ammo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na, sikamot din di makamong agbayad. Di na kami iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Rachel, choice na matun dayta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti iso tagkasapulan? Ay nawaw! Kas agkakapsat,
Masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak tibiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mangirwar ka man iti sako dita, Jumer Lakay. Nawaw, anwam ti sakaw. Pangikarga ak kadagiti mureng tayo asaanan ang mausar. Ibasuram ka day, Wilma bakay. Ay katwan na. Asino mo lang ay timangusar kadagita. Supay apasalsali dito'y balay. Sa bagay mo't kidya. Dagiti daan abadom ngay, nangidulinam. Aday ti kabinet ko. Isakok mo't laang dagijay, tapno masukatan. Di mo mo lang mausar dagita abadaw. Wan bakay. Aywon gayam, dumagas kantuman iti ayan ni Mari Ilsay inton madamdama. Apay ijay. Alaam ti order ko apadyama kan kuana. Nabayadan nang. Alak lang. Wen, nabayadan ng dayjay. Alaam laam. Sa dino ti papanam, Ginny Line. Iti ayan da Madam Cecil, Auntie Wilma. Ay nawaw, apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan da Cecil. Ay katkas iti sigud tangdanan dakmanen nga agdalos, ante. Kasta ka day. Wen, ante. Ayun gayam, kaano-ano waya ka ngay. Adda ka di ipaaramid mo mat kanyak, ante. Awan mo't kit day. At dalaited kukan ka. Anya ngay day jay, ante. No nawayakan to inton bigat, mapan ka ijay balay, tamapan mo alaan. Saan ko nga ibaga no anya? Makitam tulatan no anya. Okay, ante. Alas 12 tulatan, numapan ka ijay balay. Taadda papanak inton bigat, iti agsapa. Anyat oras dita, ulen, lakay. Agalas 12 bagay. Apay ka day. Ay nawaw, agalas 12 mat gaya man. Apay kumano alas 12. Mapanak iti ayan da Auntie Wilma, lakay. Adda kanukat itad na kanyak. Ay no, anya man ang titid na ka. Diyak amo alakay. Di na mat imbaga no anya. Basta ti kunana, makitakto ka no anya dayjay. Amangan mo't no basura man ang titid na. Saan mat siguro lakay? Si kakit di mat. No maminsan mo't nga minantem, matapobre mo tamaysa. Mapanak latta, tapno awan maibagbaga na lakay. Sapay lang kumaa, tasan a basura titid na. Tapno saan asayang ti panog mo. Adda akon, Auntie Wilma. Apay anala daw ka, etay pa'y ngururayan ka. Ay kwa, adda pa'y ngamin inaramid ko, ante. Day tatitid kukan ka. Ay nawaw, amin daytoy nakasako, ante. Nagadumot tan. Anya nga itilinaon daytoy asako. Alaam amain, lup-lupo, kanada na inayon a make-up. Make up? Para kan ka, tapno pumintas ka man, magturay basitlaan. Agyaman na klaunay, Auntie Wilma. Awan anyaman na. Sige, bagkatumunda kita, tapno saan apasalsali dito'y balay. Ay, uwan, ante. Kat agyaman akmanan. Bagkatumaw, tagawid ka mutan. Awan oras ko ang makisarsarita kan ka. Tanda pa'y napatag nga ramitan. Nasalaw ko ni Ginny Lynn, akan nakam di tadalan itay bakay. Ay una yun.
Naranaan na pa'y laeng amin. Binagkat na witin sa ako magamit tayo. Ay, kwalakay. Intad ko kan na. Ay, nawaw. Apay nga intin mo pa'y laang kit daanin dagigay. Ti ko nam kanya kit maibasura. Ngam apay nga'y akasta. Ibasura ko ma, ngam kayat nakanumot nga laen. Pudno ka diti bagbagam. Na, iti anya aga po ko mga agulbudakan ka. Dinawat na, iso nga intad ko latan Am-am kan Wilma. Nalaing ka nga agulbaw, tabno si Kati Hostaw. No saan ka mamati kanyak? Mapan ka iti ayan da Ginny Isaw ti saludso daw. Saan nakasapulan? Di mo malaghayam kayat. Nagadupay lang nga ibagbagam kanyak. Uy, ato nakababain mo't no aramidin manantikas itinarabid mo katakwada idig. Ure amom asahanin ang mabalin ang mausar. Itid mulat ta katakwada. Anya klase ti kapanunutan ti kasta. Anya ngay daytoy, Jeneline, bakit? Make up day ta ulen lakay. Ay nawo. Ano mo dagitoy? Kat saan kamot nga ag-make up? Ay kwa. Intad ni Auntie Wilma para kanu kanyak. Tapno pumintasak kanu lakay. Anya? Agpaisuro aktuman ka ni Mari Mabel no kasano nga usarak dagita lakay. Dagitoy nabati nga eh. Lupot samot amin ay. Wen lakay. Masapo lang apilyon tayo takas la pagpigadan matan ti dadduma. Ay oo na yun nantim. Pagbasbasurahan na matanda tao. Adapay siguro mat ati mabalin ang mausar di talakay. Pilyon tayo latan. Kita ka man daytoy bakit? Namantsaan pa'y. Oh, No saan tayo nga isuot, aramidek latan a pagpigadan lakay. dayta ti jacket kinantim gay. Gapot a pobre tayo. Kasta taramidan na. Mata pobre dayta nga anting. Naimbag amalam mo, Mari Mabel. Kastamot kan ka, Mari Jeneline. Anya ti masapol mo? Ay kwa, imayak taag paisuro ak kumaman ken ka, Mare. Anya ti isurok kan. Ay kwa, kasano nga ta ang mausar dagitoy, Mare. Atoy, kita Ay, mo. nawaw. Make up mo. Nangalaam may kadagitan. Intad ni Auntie Wilma kanyak, Mare. Usar ka no tapno pumintasak basit. Ay, mabit man laang Mare. Apay, Mare. Timangkan mo ti daduma. Ni, apay ngay. Saan pa'y mat ang nag-expire, Mare? Isumit lagayam nga inted na kan ka, Ni, anya tiket mo asawan, Mare? Saan pa'y nga expired? Ang timangkanin dagito'y Mare. Saanin ang mabalin ang mausar? O, kita am ti lipstick nga inted na kan ka. Delikado no usaram pa'y laang. Ibasura mo dagitoy bakit? Ay, nasaan lakay? Sayang! Apay ang masayangan ka. Kat saan mo tan mabalin ang maisuot dagita? Ayan nga, itidaduma. Aday Jerwar, in-offer ko ta mailaba. Basit laang timayak. Ay, kunaklakit din no yung basura mon. Saan mo't kiti ah? Bay amlaang dagiti saan ang mausar dita ta aramidak a pagpigadan tayo lakay. Una yun ay ati kasasaad tayo. Ti make up nga inted na antim ngay. Di mon samot inyawid. In basura kun alakay. Imbasuram. Apay mo? Wen tatimangken kanumeten ko na ni Mari Mabel. Delikado kanu no ipilit ko nga usaran. Makitam day tang aramid na antim. Awan ti konsensyana. Bakit? Jakman magustuhan ti aramid ti asawa yo, Tata Jomer. Apay ni Wilma. Nakitak ti make-up nga inted na kan Mari Jeneline. Saan mo tan ang mabalin ang mausar, Tata? Inted ko nam. Wen, Tata. Apay ka di? Tinaibaga na kanya kit dinawat ka no ni Jeneline. Inted na kanu, Tata. Apay matakas di tar aramiden na iti kaanakan na. Pagbalinan na mutin abasuraan ti balay da Mari Jeneline. Talaga ang maditi ugali day di ababaya. Sa pinukasarsarita kitag kalintigan pa'y lag. Bagbagaan nyo, Tata. Saan aga po ta mamirmiraot da Jeneline? Katkas jay mutin ti aramiden na. Kaanakan na pa'y mut day jay. Inton sumaranaw. No amom asan ang mausar. Ibasuram latan bakit? Apay akas tama ng Jomer.
Anya, tinaknakan mo. Nakita ni Mabel akalugaran tayo ti inted mo a make-up ken Jinilin aka nakam. Kay, Maday tirik na na. apay. Anya ti inistorya day ja Jinilin kan kaya. Nakita na nga ron ti make-up. Awan mo't imbaga ka nag-istorya ni Jinilin ken kuana. Oh, nakar-artike di dagita tao. Ay, nawaw. Isuda lang nga rudan tinaikan. Kastada pa'y lang. Isuda tinariray. Ungrateful dagita tao. Kasano ko mga agyaman dakin ka ket basura betit ited mo kadakwada. Saan a basura dagijay anya? No amuda nga idiskartyan. Mabalin pa'y dagijay. Di ka man. Nakitak dagitinted mo. Iso nga amok a basura dayjay. Di kalatan mangmangted iti anyaman kadakwada. Nakababain bakit? Nakababain launa yan. Ay na, kamaudyanan na lakay. Kompleto matlang ang tigamit tayo dito'y balay. Wan nga rod bakit? Saan kan amarigatan nga aglaba? Tada ti washing machine tayo. Ref lang ang tikurang lakay. Gumatang tanto bakit? At dapay na bati iti kwarta tayo? At dapay bakit? Sobra tayo jay. Sige, ag-canvas tanto nga rod tagumatang tayo mat iti ref lakay. Kasapulan tayo ti ref, nang runa ita tanagbara ti panawan. Naku nampay bakit? Gumatang akto. Tapno saan amasapol a gumatgatang tayo iti ice alako ti karuba. Aywan alakay, no addanton ref tayo, siya kun ti agaramid iti ice. Nakitak dagiti appliances nga in-deliver da iti balay amare. Wen mare, kinumpleto men tapno saan kami amarigatan. Dakkel at talaga tinaglakwan nyo anya mare. Sakto lang mat mare. Nasungbatan matlaangan dagiti kararag mo mare. Wen nga rod mare, manu atawan mat adinaw dawat ko dayto iti apo. Amangan mat no malipatan na kon, tagdamatan kwartayo. Asensado kayon, mare. Ay nawaw, sa anak akastanya. Ayun gayam, pudno ka di tinadamag ko? Gatangin nyo ti baboy ni Nana Mercy? Wen mare, Agpapaskan kayo? wen mare, amumat gaya man. Isu kumakat ti umay ko ibagakin ka. Nadamag mo ka di bakit? Tiyan niya lakay. Chimam ba ano da Jinilin aka nakam? Amukon da ita. Nakadamagan may. Kadagiti kalugaran tayo Isumot ti pagsasaritaan da. Nagbunga mo't laangan dagiti sakripisyo da nga agasawa. Anya kumangay ti bibiyang ko dita. Ay nawa. Apay napudot ti ulong kit ibagbakak lang may. No bimak nang da, kat bimak nang da. Anya kumaita, sa anak mo't nga apektado. Uncle, agpapasukin kami intun Sabado. Di tabalayaw? Wen uncle, umay kayo to Talaga nga sinsado ti biyagyo ita. Sakto lang. Bilibak launay kan kakanakan. Dakkel ti nagbaliwan ti biyagyaw, sipot chimmambakaw. Nasyan laki dito na maraswa kada kami, uncle. No nasaya at kin nagagit ka tao. Talaga mabindisyonan ka. Dumagas kayo pa balay, tagkapi tayo, uncle. Ay wala, kayat ko dahi takanakan. Apay nga italang anagawid ka si ka Jumer. Di ba kasakitain da Jinilin kin ulin? Ay nawaw, anya tinaramid mo jay. Nakikapiak lang. Na, awan mo't babain mo anya, tanapan kay jay. Sa anak amapan, no sa andak nga inayaban ni ulin, anya? Awan babain mo amap-mapan ijay. No. Apay ko mga agbayinak kanakwada, kat awan mo tidakas nga aramidak bakit? Si kalayang mo tidakas kanakwada iti. Na, Anya iti rupa mo isarang mo ita, ta nagprogreso mo tibiyag da. Tawon gayam, agpapaskan da no Sabado, kat imbitado ta, iso mapanta. naimbag man, tanakaumay kayo, Nana Wilma. Ay katwan takaanak akmat ti agpapaskan. Dakkel tinagbaliwan ti biyagdaan niya, Nana.
Ay, sana masapul nga ibagam, tamakit-kitak mo. Ay, nawaw, apay akas tamot ti pa nagsasauyo, nana. Ibagbagak laeng mo. Kom-kompormi mga may ti ibagbagam si Kamabel. Sana kabulsag, tapno saan ko makita nagprogreso ti biyagdan niya. Alawanan, nana. Da kayon ti husto, siya kun kayan ti bidot. Ay, agtal na ka man nga may, di ka sumanaw dita. Wala na, agulima ka kun. Nay, adda kayo matgaya, Mari Mabel, Auntie Wilma. Agdiretso kayo iti kusina, tagkapi kayo pa'y. Sige lang, kaanakan. Adda kamuti dyan, te. Agmerienda kayo pa'y, ta saan pa'y analuto ti makan. Agawit kayo ka din, ante. Wan, tapno saan kami amarabyan. Ay, kat alaan nyo nga ro daytoy, ante, oh. Ay nawaw, anya tilinaon day ta supaw. Karne, ante. Nangisuputak, iti para kada kayo ka ni Uncle Jomar. Ay nawaw, sanun kaanakan, nakababain mo't kada kayo. Da kayo kit di mo't, ante. Alaan nyo kit din. Para kada kayo at talaga daytoy, ante. Ha? Di kay madanagan, tapuro karni daytoy, ante. Saan atultulang? Ay, agyaman akunay kaanakan. Isupay nga isang paumikin ni Uncle yu itinateng asidaan may. Makitam day tabakay. Inikan na kapay tika na kami ti karne. Wan nga rud lakay. Uray dakas ka kadakwaday day. Kit nasaya at dalat ta kadata. Amok day ta lakay. Nudaddo masiguro at tao. Ang mga nuginura dakan. Ay, kasta unay tibain ko kadakwada itay lakay. Normal lang agbayin ka. Tadakit nga ron ti basol mo. Ngamsapay lakuma, tabaliwa mo ti kasdeng ugalim. Wan lakay, saanen ang maulit pa'y. Agbaling ka na sayaat. San lang akada jinilin kin ulin. Nudikit amin at tao. Tadi mo amaw no anya ti masakbayan ti tunggal maysa. Wan lakay. Libre laeng tagbalin anasaya at bakit? Iso akanayon tayo kumaapilyan ti agbalin anasaya at kadagiti kakabagyan tayo. Kan iti sabali mo't lang at tao. Pobre daman, wenno bak nang da. Nawatam. Ay, nawaw! Saan aga po taadaan ka kat iruruman mo matan ti padam a tao? Baknang daman kan saan? Pilyam lata kuma ti agbalin a naimbag kadakwada. Iti kasta, awan to ti pagsakitan tinakamdakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adalakad mi iti kumpare kita. Ay nawaw, sa dino manan ti papanan nyo. Na, api akas na ti panagsasawang kanyak si Katesi. Win tadi kamot ngaminan matatao dito'y balay. Nagadulakid di ngay bagbagam. Amo masanak a komportable no daklang dito'y balay. Kastape lang ti bagam. Mangted ka pa'y iti kwarta sakbay apumanaw ka. Awan igatang ko iti kanan dagiti putot mo. Diyak matam mo no kaano nga agawid ka. Amangan numakalawas mun tumanan ijay. 50 pesos. Ay nawaw, day talaang. Agawid ak matlang intun malam. Si kakit di mat.
Uray agawid ka inton malam. Iti panagkunam ka di kat umdas ti 50 lang. I-budget mo mo't ngamin Ay nawaw, nalabos ti kasta kinakuripot mo, amor. Awanin ta do sa o. Imbis nga gyaman ka, tada itid ko keng ka. At dangagpaiso, kurang mga rod. Di ka manaktak. Tama nga numalado ako pa, iti papanan me. Naimbag nga aldaw mo, Marites eh. Kas namat kan ka, Mare Badet. Ay nawaw, apay akas ta tilangam, naliday kamot. Una, tamasiksikuраnak iti asawak ako ripot, Mare. Apay manan, Mare? Limabas nila kay mo dito'y istor ko itay kaut. At nakanulakad da iti gayim na, Mare. Kaut, anya launay ti pakasikura, Mare. Kasano mga amin, Mare? 50 pesos laang timbati na kanya. Anya? I-budget ko kano. Ha? Maasarak launay, ta sobra ti kinakuripot na. Anya laang mati magatang ti 50 pesos itangay, Mare. Ammo pa'y iti asawak, Mare. Aywan gayam, ikanak man kit di iti noodles kan itlog, Mare. Itlog ken noodles manan, Mare. Iso laang mati umanayan ti kwartak. Madimo laang no noodles akanayon. Ay na, Mare, no choice. Ano san milatan ano anya ti adda? Anya ngay nga rod kat kuripot mat ti lalaki anak ki asawaak. Numano ti umanayan ti 50 pesos. Isulatan ati itad mo, Mare. Ay no, anya nga dito inlutom si Katesi. Itlog kan noodles. Apay ka de. Na, dahito iti pasidam kanyak. Ay na di kan agpili. Tamanulaang matimbatim akwarta kanyak itay agsapa. Na, nusan atuyo ti pasidam, noodles kin itlog mo. Kasta ti si dadagiti kuripot akaskan ka. Diyak amo keng Katesi. Sana kon amangan, makapawan ganas kamoy. No di mo kayat ti sidaan. At damat asin dita. Makaparurong ta talaga. Reklamo ka la reklamo. Ngam kuripot kamat nga rod. Anya tinamnamaam ngay, kat amumat nga awan kwarta. Sa anak ang makatrabaho, tabi si ak ang mga asikaso kadagiti ubing. Pudno ka di tinadamag ko, Marites eh. Nagapa kayo kanukin lakay mo idirabi eh. Ni, asino tinakadamagam, Mari Badet? Ni Fili akaaruba yaw. Mangagkano iti ayan dati sa uyo kinilakay mo. Nagapa kami nga agpaiso, Mare. Ay nawaw, apay manan. Anya tinagapaan yung agasawa. Agrek-reklamo ta noodles kan itlog laang ti sidami idirabi Mare. Naa, nagpuskol mo ton tirupa na no agriripay laang, Mare. Ay, naku nampay, Mare. Talaga ang mapunpunuan akon. Uray asino mo't Mare. Masungbatak pa yan ti asawak, Mare. Husto laang tapno makarik na, Mare. Nariga mo laang no agul ulimak ka. Awan ti mapasamak. Ang mga nukarkarwan na pay kiday. O nga rod, Mare. Ala, agpatuloy akon. Mapanak man dumawat itinateng ni tatang. Dagiti ubing ngay, Mare. Nakaturog da pay laang itay pinanawak ida. Agsubli akmet kit di adagos, Mare. Nakaumay ka si anak ko. Umayak dumawat itinateng niyo, tatang. Saan ang nagmula nila kay mo? Saanan, tatang? Ado tinateng ko, ngam adda iti garden anak ko. Sa anak pa yan nag-api. Kaano nga agapit kayo, tatang? Intun Lunes anak ko. Apay ka day. No adda reject, mangted kayon to, O sige, mangidagasak to itayan niyaw nagpasentro Agyaman ako na tatang. Naimbagla si daan mi kadagiti apo ko yo. Sobra ka tagkapita pa anak ko. Ay saanin, tatang? Agawid akmet la adagos. Tamangan no makariing dagiti ubing kat sa pulenda. Ne, da kayo man gayam na ito tatang. Nang yagak itinatang, amor anak ko. Niti singay. Tesay! Tesay! Apay ka di aya. Umay ka pa man. At ni tatang dito tatang, agtukaw kayo pailan. Nang yagak itinatang anak ko. Naimbaglaangan tanangyag kayo, tatang. Ado pa ti reject ngam dayto laang tinabaulak abagkatan. Okay lang, tatang.
Isupay mo't day ta, ah? No makawaya kayo, mapan kayo latay di balay. Or no ngagti-reject tap no adda ti alaan nyo. Untatang, alaag kape kayo pa, ah. Oy, amor, irwar mo ti termos. Nagkapan nyo, Tata Manuel. Nagkapuak iti ayanda sisi. Gusto ano sinarungkaran nyo, ida? Italaang manan. Masansan mo nga minti panagapad ang agasawa. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Ne, saan nyo nga amaw nga agap-apad ha, Tata? Awan tinadakdakaramat ni tisi kanyak na kaw. Mabain siguro ang amang ibaga kada kayo, Tata. Anya ti pagapapaan daya. Ti kinakuripot nila kay na ti kanayon da apagapaan, Tata. Anya? Amuyo ka day. Noodles, itlog kan toyo, ti kanayon agatangan ni Maritisi dito'y store. Gedad duma, utang pay kit day. Nay, apay ngaya kasta. Kasanaw, kat kuripot mo di asawa na. Kas kumay di na palabas alawas. 50 laang ti imbati na. Di noodles kano kan itlog ti impasangon ni Maritisi kan kwa na. Kasta unay ti ungat na. Naibusan ti mantika, lakay. Anya kumaitano na ibos. Ay, nawaw, mangtad ka iti maigatang, ah. Anya kumapay ngay. No awan ti mantika, maanusan pa ilaeng. Anya, kasano nga rod nga igisakti nateng asidaan tayo? Nagatuadanom dita. Ay, nawaw, inton kwan agreklamo ka manan. Kas na ko nakitayen, no anya ti adda, iso ti maanusan. Manula ang mat ngay ti mantika. Ito tinapatiga pang usarak iti kwarta. Anya ti kayat mo? Nayunak manan ti utang tayo iti istor ni Mari Badet. Ay nawo. Adaya imbagak nga umutang ka. Ay, jakamukan ka. At dalamangag ko areklamom, makitam at talaga. Saan asyak ti pagpungpung totem sika, amor? Mabalin ang nayunak ti utang ko, Maray. Anya man ang ti utangang maray. Mantika lang, Maray. Tay nakabuti ka day, no? Tay nakaplastik latan, Maray. Adda per kilo alakom, saan ka de? Adda, mano akilo ti utangam. Kagudwala ang Maray. Addamat kit di pa kitang danak inton bigat. I-advance kuntukan katitangdan ko. Kaslaawan mo't asawang mari iti kastangar aramiden nila kay mo. Ay, jak nga rod marik na nga adda asawak, Maray. Una yan akasasaad mo, mari. Amo ka diti ina ni Amor, ti kastangar aramiden na. Saan pa'y Mare? Awan amo na day jay. Jak mo't kayat yagi pulong, taamangan no siya, ti madaksan. Ije ka di ayanda Amor ti papanan nyo, na nasinay. Wad nakaw, sarong karak man ida. Adda ngamin nangagkukat nga istorya. Adda nangagyo nga istorya, nana. Kuripot ka no, ti anak ko. Ay won, pudno day ta, nana. Ay nawaw, kasanumot anaamwam day tabadet. Kano ka na yun nga agapadakin Maritisi, gapu iti kinakuripot na. No kasta, pudno nga raw tindanon da kanya. Pudno, nana. Mabain lang nga agipulong ni Maritisi, tamangan kanuno iso ti madaksan. Siya kun ati mang ibaga kada kayo, ta sigurado asaan manen nga ibaga ti kumarek. Ay naglukon da jay nga amor. Nabayagan akas ta ti aramiden na, nana. Agan anos laang ni Maritisi. Kinapudno na, at idugan ti listaan ti utang da dito'y istor ko. Ta ultimo maigatang iti mantika, kat saan amang ti anak yo. Agkapi kayo pa nanang. Agyaman ak unay. Ti asawam ngay. Awan da dito'y balay. Sinukon na dagiti anak na iti pagadalan. Apay ka day? Nasaya at tapno di na mangag ti bagaken ka. Ay nawaw. Anya ti kayo asawa nanang. Sika ti pagsasaritaan dagiti marites a kalukaran tayaw. Ha? Apay ka no? Takuripot ka kanumag. Anya? Ay nanak ko. Saan nasaya at ti kastang aramid ti may sa padre di pamilya. Agtip-tipid kami lang, nanang. Na, agtip-tipid ka kunam. Ngem ultimo mantika, utangan pa'y ni bakit mo di ta istortigayim na. Ay nawaw. Nag-istorya tayo dyan, abatit kada kayo? Pangaasim, tabaliwam ti kastang aramid mo. Ang mga nuinton madamdama, kat panawan na ka ni bakit mo.
Anya ti saludsudom kanyak, maritisay. Kwa mare, planok ti agnaud iti ayan ni tatang. Okay nga talaang. Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam ngay mare. Si kalaang mga ti close friend ko mare. Numay papan iti day taabanag, kat sika ti makaammo nga agdesisyon mare. Sika ti makaammo, no anya ti kasayaatan nga aramidem, tapno agnakam nila kay mo. Tila ang parikot ko mare, no sa dino ti pagtrabaho. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ka mare. Ni tatang mare. Ada kang kadayta mare. No anya ti amom apagsayaatan ti pamilyayo, iso ti aramidem. No may papanmat iti trabaho, mabalinmat nga i-refer ka iti kasinsin ko. Dito'y kami nga agnaad kadagiti ubing tatang. Ay nawaw, ada ka dit pare ko? Hay, masiksikuran una yun iti asawak tatang. Apay ba? Sobra ti kinakuripot na. Ay, di ka agdarasodo sa anak ko. Dito'y ako, tapno adda kayo akatulungak ang mga sikaso kadagiti apuyo. Anya? Agtrabaho akon, tapno awan maibagaday jay nga amor. Kan tapno saan akon nga agdaw-dawat kan kuana. Na, anya tar aramidem dito'y balay ni tatang, sika, amor. Dito yung mutan nga agnaad. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka pailaang asumurot kada kami dito'y. Awan mo't siguro dakas na, no kaya't kumati agnaad dito, Ta pamilya kayo, mate. Ay pangaasim amor. Iso nga rod aping manaw kami ijay balay, tamasiksikuranap kan ka. Ita, sumurot ka kiden. Awanan ti maaramidam tadakon dito, Ayan ni tatang. Ay nawaw, talaga na puskol ti panagruprutam. Nakitak, tinakasako abinagkat nila kay mo itay bigat, mare. Nangipanan na iti dayjay. At da ijay balay, mare. Ay nawaw, simurot kada kayo, mare. Ngun, mare. Saan amabain kinitatang mau? Ay na, mare, nagpuskol ti panagruprupa day di tao. Di na amu ti agbain. Pimanaw kayo di tabalayo, tapno awan ti pagparikutam. Ngam simurot mo ti sakit ti ulo, mare. Ay, maruruda nga rod, mare. Sapay la kumaa, tabagbagaan ni tatang dayjay, tapno agbain mo. Amom, si Kaamor, saan nga binana saya at agbalin ako ripot? Na, anya ti basol ko tatang, no adda ti kasapulan ti pamilya, ipaay mo? Saan kat ati kinakuripot mo tinangruna? Taanak yumot ngamin tatang, di na amot agtipid. Ay nawaw, di kan agpabasol, taamok asikati ayan tibid daw. Ne, apay ngay akas tatang, kanunungan yung matunto galit anak yo. Amaw ka na saya at atao ti anak ko. Makapaon ganas kayo mat. Pumanawak man lang tapnaon ti ato sa uyaw. Nagululi makakiday. Kay pagarup ko asan apod no dagiti idandanon da kanya. Ngam ita, napanaglag apod no mat gayam. Agbalbaliw ka kumamutan, baraw. Mabusurak iti katugangak nanang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Anya ti naramid na ken ka. Pinagsasawan na kidi tayo agsapa. Ay nawaw, iti anyamot agapo. Kuripotak ka no. Dayta ti bagbagaken ka. Isumo laeng ti kuna dagiti tattao ang makamamuken ka. Agraman dagiti kaarubayo. Makapaasar kit di. Ay na anak ko, ikateman ngamin ti kinakuripot mo. Nang runa no dagiti masapsapul ti pamilyam ti saritaan. Isumutar aramidak nanang. Ay nanamintakil ka nga ulbod. No ipaay mo amin ti masapsapul ti pamilyam. Di awan ko matireklamo ni bakit mo. Ay amor, agbalbaliw kan. No di mo kayat nga isukat na ka ti asawam. Imayak, tasukunan kayo, Tese, bakit? Ha? Anyat ko nam? Imayak, tasukunan kayo kadagiti anak ta, bakit? Agawit tayo di balay at damot ti balay tayo. Ay nawaw, asino tinangibagaken ka asumurot kami? Siyak ata, siyak ti asawam. Ay saanon? Anya? Dito'y kami pailaang kadagiti ubing. At least dito'y, adda ni tatang ang mga sikaso kadakwada. Kan, makatrabaho ah. Mabalin mo't asaan ka ngagtrabaho? Siya kung tagtrabaho. Ay saanon? Amok ako ripot ka.
Iso amay mayaten no adamot bukod ko a kwarta. Anya? Ipamay sampay lang ti atensyon mo iti trabahom. Kandi mo liplipatan ti mangtag iti kwarta para kadag iti putot mo. Dito'y kami pailaan nga agnaed. At least, dito ayan ni Tatang at the peace of mind ko. Ay, nawaw! Di ka agbalin ako ripot. Ipang pangrunam ti kasapulan ti pamilyam. Laglagipam. At ti tao amang ipang pangruna iti pamilyana kat isu ti pudno a responsable kan naimbag a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.